Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkunjung ke Nagari Aripan di Simpang Ampek, pusat keramaian di Nagari Aripan di Simpang Ampek. Bagi masyarakat yang berada di Nagari Aripan yang ingin mencari pabukuan, berkunjunglah ke Simpang Ampek di balai-balai. Je. Salah. Salah. Ada. Siapa video lah? Laris manis deh. Bismillah, juragan pentol di Nagari Aripan, pusat keramaian di Nagari Aripan, Simpang Ampek. Nagari bagar, spiral ngagarin. Mana sarang lah. Kok nanggarin niya? Larinya namara. Masuk video yang tak puas kan. Nagari Aripan. Malek ya sialek. Hah? Sialek.
Wih, mantap. Mak, yang biar nagari lu mak. Mama. Iya tuh, again nah. Mantap dah. Mudah-mudahan laris manis dah. Semangat. Lanjut dah. Ya.